खुरुमजरी मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमपु ताराम ओक्सरी हौजिक अहानबदा मरुएबा पाउ पिजरी थौबाल खुनौदा लेबा पावर सब स्टेशन की ममांग लेबा सिनमु सिंगी लाइफमदा बॉम्ब पोखाइबगी थौदोक्ता नन मणिपुरी अनि सोक्ले अमसुंग AICC na communal harmony puraknaba Bharat pumbada chathariba khongjang MPCC na su sagwatuna mafam kayada wakat mifam chathakre hauzik paw sandok na pizari ngarang numidang pung nipalom taba matamda Thawbal police station gi manung sanba Thawbal khunauda leba power sub station gi gate mayada leiba sinmi singi leifamda bom pokhai kre thodok aduda nan manipuri ani sokpodagi laikan na kre मखोगी फिल्म का हेना खुदोंग थिनिंगाई ओइद्रे हाइरी सोलबसिंग अदुदी रोहितुल हेक सही कुनगमाथोय अपोकपा सेफा कानपुर डिस्ट्रिक्ट की बरुवा विलेज तगिनी अतोपा अमना प्रवीण कलाक राडी सही यांखई कामरूप डिस्ट्रिक्ट की बिलासपुर विलेज तगिनी कनाना करिगी दमक बॉम अदु पोखाई हलमनिबनो हाइबा चपचाब खंगबा ngamdri सोलबा मिय अनि अदु ओयर टिंगबगी थबक तोबा कोलकाता दा बेस तोबा टेक्नो पावर कोबा कंपनी अमगिनि हाइरी पुलिस की पाव मटुंग इनदी बॉम अदु आईजी ओइगनि हाइरी थौदोक असिगी मतांग पुलिस ना केस सम लखुटुना थिजिनबा हौख्रे All India Congress Committee AICC na ngasi Bharat pumbada communal harmony puraknabagi matangda nomagi oiba sara henduna wakat mifam sathakre Manipur su Congress Party na mafam kiyada wakat mifam asi sathaki Manipur Pradesh Congress Committee na sinna BT road leba Congress Bhavan mamangda sathakiba wakat mifam ajuda MP Susigi President and Hawkip Hanigi Deputy CM MLA Gakhangam yauna atai MLA amadi MP Susigi karmi kayana sarupyaki MP Susigi President N Hawkip na phongdok khibada Bharat BJP na lusingba sarkar ama lakpadagi ngasi Bharat ki praja sing amata oina manabam iyang yengba ngamdabata natana miyamda pangthokani haina thajaba pikhiba thabakaya pangthokpa ngamdre praja sing asu ngasi BJP bu thajaba thamnaraktre paliba BJP sarkar asi RSS ka manalaga praja singi khandana makoi gi apa mamaikai da sangsilakre masina Bharat ki praja singi maraibak tamba ngamloidabagi phibamda lakre haiki Bharat Ban Numita peaceful Dalit protest adu yam tamthina BJP sarkar na mipun mihar lakpadagi yam sothana leba kangbu se asum haina tawradi India si mang batare haina ekoi gi AICC leader Rahul Gandhi na 29 state amasung state UT tarita ngasi si one day fast dharna taurasi India Constitution kansi judiciary su kansi aduga autonomy oiba Election Commission of India gumba Union Public Service Commission gumba artha lerak taraba hiram khoding da BJP amasung RSS na control toraga ado undeclared emergency oi thokre hebado achum bane ado na ngasi hoi Manipur Pradesh Congress Committee na su ado gum directive to matungin na mapham mapan khando foreign na hoi mathang chatlaga su interact to bayagan MLA Gakhangam na phongdokibada Bharat ki damak Mahatma Gandhi na khalamba wakhalol kaya gi mayukta BJP na sasan tawba sarkar asina sangsilapodagi ngasidi Bharat ta laiba praja singi marakta manada ba thak khaidorakpada natana lairaba sing hena namtha biba madi Bharat ki samvidhana pidiba hak kaya khongaw narakle asiguma sarkar asi atubada Bharat ke lemai digi muthatpa matam oire haiki authoritarian oiba unconstitutional oi bai je batare asiga thong ase masi yaning de masi hando tawganu akoi India da leba jat phur khuding mak jat pat podamak se koi manaba miyeng de yeng da bani sason na lengang na khena ba miyeng thambatara di leba ase kari oi gani ain chane da ba
aduga rule of law leitaba adugumba sason ka pangkhak oire marmaduna asi yade isini samna harabada tawriba thogo mayam ase yamna tamchiba mongda aduga pham khuding makta jabata maru oina BJP rule state mayamda sumnagi khoigi apam pamna phongdoktana akoge right odhikar se mat pire masi mat payate ai khoigi birth right ni constitutional right ni haidana freedom of expression and freedom of speech ki makhada sathari bado makoida tamthina thudana saidana tawbiba asigamba atrocity asigi mayok tani asi Congress party na dana phamye bisi Imphal West 1 District Congress Committee na su sinduna tera Laukhamre Community Hall su khongjang sang sinki pasoi konthozam segmai amati lamsang kendra gi Congress Committee singa saluk yaduna chachakiba wakami famajuda Save Democracy Stop Killing of Innocent Protester haibana singba placard sing sizinaki ngasigi wakami famajuda pasoi kendra gi MLA AK Mirabai lamsang kendra gi hanigi MLA W Brazabidu konthozam kendra gi hanigi MLA K Sarat segmai kendra gi hanigi MLA KS Biren tamadi Congress ki karmi kayan saruk yaki wakami fam aduga mari lenena MLA AK Mirabai na phongdo kibada BJP gi lengak asin Bharat ki miyam amadi dola tarbu singi hak sing matuna nahet pire Bharat ta ban numita dalit sing mutati tawina tawbata natana hatok piba kaya asina ngasigi BJP lengak miyam gi hak sing mo nomo gi singna duna ot nai bire thausil kaya da detector tawduna constitution na piriba miyam gi right singbu khongkaw nari Thawong sing asi Congress Party na yengduna laiba ngamdabadagi ngasi khongjang ngasi Bharat pumbada AICC gi President Rahul Gandhi gi miyang makhada sathabani haiki ngasi achong micha khaidana ekoi khudingmak praja khudingmakta piriba adugum laba khudong chaba singado nongma gi asum mangsilakpa constitution bu violate tawduna aikoina tongan ba step kayama aikoi gi lairiba Bharat sidaida yamna dictator gi type ta BJP na paikhatlagiba toksin kaya singase masigi mayokta ngasidi Congress Party na tuminna leitokpa ngamdabadagi ngasigi fasing gi thauramase maruina pangtok jabani Imphal East District Congress Committee na su sinduna kongba khetri laikai Madan Mohan Community Hall da wakan mifam sathaki mifam ajuda hana khetrigau kendra gi MLA oramba Amin Shah yauna Imphal East District ki manungda leba Congress ki karmi kya na saruk yaki Amin Shah na phongdoropada lengak asna democracy amasung secularism gi wahan thok lehengadabani minorities singi mayokta chatharapa sarkar gi thawong yaning gi haiki akoi paliba BJP sarkar sina karamba sector da karamba jaga da karamba field da akoi ga yamna nusi chana na chamina bagi chindadi yam bhajaba chinga tamga nusinare haiba adubu chinga tanga nusinare wari sidi ngarang na dum khoi khanga poni kayam nusinage hebdo isagi lamda yum sapabu da akoi gi loni haidana akoi customary loni haidana yum saba yaro akoi gi lekai khun gi permission yaro ni saba yaro haidana tawriba mayam sibu karamba mawongi sasona bisu khanbada angmamu wari Bishnupur District Congress Committee na su sinduna Nambol Sabal Laikai Public Hall da khongjang sang sinki khongjang aduda Nambol kendra gi MLA N Loken Bishnupur kendra gi MLA Govindas Konthauzam amadi hanagi MLA Ibo Hanbi Richibi Ras yauna Bishnupur District Congress Committee gi thaupuba kaya na saruk yaki tongan ba slogan iba placard sing wakami pham ajuda sizin nakhi MLA Govindas Konthauzam na Narendra Modi gi sarkar hek lakpadagi Bharat ta leiriba aswan ba praja singbu tuhatpa amadi makoi gi damakta karimata khandana thabakaya paikhalakli haiki संविधान यावरिबा इक्वालिटी से मसी निथिजना सत्ते है संविधान बु ngakte है तोंगान हिरम कया दा संविधान द पीरिबा मागी कानून सिंग अदु ngakतबा कया मरुमम लई मदु सिंगदु नतना तोंगाना अखोई संविधान द यावजरिबा इक्वालिटी सिदा मखोई सिंगसु मिराई बिरे हाइबगी अखोई धरना सि तौजब Manipur da anti-rap law sana halu rapid sing civic charak piu haiba dabi tawduna MSU women wing na sinduna ngasi Maheru Singh na Raj Bhavan namadi chief minister gi Bangalore tamna thomjil lakre police na Maheru Singh adubo thingna ba khona bada nakal anida sauna mukna ba thoki Maheru nupi amana phongdoropada taliba dabi asi sarkar na thabak ta onthokadabani haiki Manipur da han busina tesina nupi macha angang macha rep tawba nupi se sing rep tawba handak sahi gi su kam yame
कशु खंगजरिबा क्लास के जिदं कारी अंगांग जे रेप तौरगा गवर्नमेंट ना तुमिना लेसन सुम लाखदगी मथंग मथंग लमदन अदुना लाखने हाइजनिंगे सिदा गवर्नमेंट ना खै मणिपुर गवर्नमेंट ना रेप थिंगबा लॉ मा सेमनिंगे रेपिस्ट से मपुन सिसुपगी जेल थम नत्रगा सिबगी दम दिबिहनिंगे हाइद लॉ से सेंदोक्रिबा वनि खैगी मैदै जनरा सिंग से नोंग नोंगगी इज्जत तेम सिंगरानि हाइजनिंगे सिना अदु गवर्नमेंट ना करी खोंथांग लौबा यागदगे हाइबदो तौबियु गवर्नमेंट एक्शन लखतिबा खै मखा तबा खोंगं तंजनगिने Lamjingba cab service ki anoba gari ngasi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Siamna flag off tawkre ngasi sangai pro polem lekai da pangthokpa tharmaduda Lamjingba Management Services ki founder director Sanasam Jeki Namiyam da pung kungamari service pideba si hiena pakthok saukthokna ba thabak asi paikhatpani haiki Minister Karam Siamna Lamjingba cab service namiyam ge maru oiba adu khangjuna khudong saba pina ba honalaktiba thabak asi miyam gi thajaba manghandana ba makhata na hona haningi haiki any organization, voluntary organization, any social organization learning china, narol sing china, tauruk pathabak sing da, punging hakchang thogat piba, any type of disturbance, bibi ganu haibasima, appeal taujage, Z U Z se, around 50 capacity ki, how would the man amaru in a manage tauba, aduna sure taugane havagi, the thazaba moi pire. Aduna northeast ki jaga sing da si flight si pairaga adi 50 capacities na khudak da ani mi ngai da na khot na passenger kara tawrga ta pai ba yabagi port adum bagi port na moina plan tawri Zero defect, zero effect ki matang da Directorate of Trade, Commerce and Industries, Government of Manipur na sinduna, Porongpata leba DIC Office da awareness amati registration came hogdokre, Thoramati da Business Board, DIC ki General Manager L. Momon, MIDC ki Chairman P. Loken, DCI ki Director M. Luikam, Yauna Marile Naba Official Kayana Sarukyaki. All Manipur Entrepreneurs Association ki President Risik Kumarna, Poto liba miyos na quality liba pot putok tuna malim ke kathil da sangdam na ngam na bakhona ba mathau tai zero defect zero effect ki certificate pai trabati Manipur sarkar amati Bharat sarkar na supply ki pot direct ba yai hai ki effects na environment da society da samaj da akai bi da ba mahan tuhan oiro da ba sohndana samaj bu ingna chikna environment sida akai leitana thamna bagi damakta panam thamba adugumba zero effect ha sigapuna zero defect amadi zero effect na jet na india da nona sanar pani masi quality council of india na implement oraga monitor oraga bharat sinba thuna bharat le riba entrepreneurs singna uthoi potok sing si quality leina international market chang na yana be dong share ba tung scheme mani target bakti state unity thamdri adu jet tasing nadi jet certificate log da unit sing si kharle ga di moi drawback le ni mangjawala ani maram di government ki purchase any state ki or central ki government purchase program da jet certification jaw da di port supply to we aro jet certificate jaw da port am ta government asu later ro JP Women College amadi Commonwealth Council for Education Management punna kusam aduna nimit humni subna satharakpa international conference karang JP Women's College solution kre lesson bigi tharamda South Asia Studies Circle Jagannath University Dhaka ki director Professor Arun Kumar Goswami international conference ki chief patron Dr. B Lal Hari Sharma international conference ki chairperson Dr. W Mema JP Women College ki principal Dr. Raj Kumari Tampasana amadi Kosem ke secretary M Vidya Sagar Nasingwami Kayana Maruba Musingona Sarukyaki Dr. M. Vidyasagan Iba Trap Spectroscopy and the Luminescence Center of Fluoride Based Thermoluminescence Radiation dosimeters hyperlaric asigi Aiba M. Vidyasagan Haikibada Mike Kadi Thorak Level Radiation Kaya Asi Company ni Saba dosimeter natana sumnigi oiba mineral fluoride mineral gi maching nami begi haksang da ka hena sangbugi sang on mangamba amadi larik asida Manipur gi mafam kaya da fangdiba uranium radiation kaya na singba on ma yabagi matang da ibalarik ni haidi साब अखोई डोजिमीटर TLD हाइदना लाइबसिंग सिगी महुत अखोई सुमनगी मिनरल सिंग अखोइने लखोचरीबा अखोई फ्लोराइड मिनरल सिसु डोजिमीटर अमोइना सिनबा यागनी हाइबदु मसिगी लाइक सिदा अखोइने फोंदोक चरी सिनी अखोई मणिपुर लाइरिबा रेडिएशन सिंग करी सिंग अखोई यूरेनियम फंगेन खलो और एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फंगेन खल मरुगी रेडिएशन सिंगदो मणिपुरी मफुंदा जो कराय कराय फंगबगी हाइबसि मैपिंग तौबु याबगी अदुगुमगी तुंगी फ्यूचर स्कोप सिंजु लई हाइना थमजगे
Thawal Turelgi matang da lengakpu lan uhali haina Thawal Rivers Conservation Committee na thadorok chelol amana khangalakli lengak asina forest dani environment ki under secretary ki kuthang da Thawal Turel da machine sijinaduna lengoi pekpa samba ising molan ba khudimak case register tagudabani amadi fagadabani haina February taraga mari da mari lenaba DC amadi SP sing da khangan khraba matungda matam khara Thawal Turelgi ising luram labasu haujikti hanadigi hena phibam soksilakle Thawal Turelgi nak yete khundari ya ising phangdabagi awaba mayok nare district administration amadi law enforcing agencies singna thabak paikalaktaba asina misam miyamna lenga asibulan uhale mari lenaba punamagna lagliba tang tara nithoi phawagi manungda Thawal Turelgi isingda ahom ama produktuna miyamna sijinna ba yaba mawongda laihandrabadi committee na hanadigi hena kanma khongjang sangsinaba semsare haina committee gi convener inausa mitaina khangalakle hauzik pawgi maraktan achen break ama Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Infall. Admission open for 5 months foundation for CBSE 9 and 10, 5 months foundation for CBSE 12 science, 3 months advanced vacation course for CBSE 11 science. Class on 2nd April 2018. Girl hostel in the same block. For detailed contact, Unique Education, Segarat Konjing Hazari Lekai, opposite Shanghai Express. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma pang kuding jamane yo sumang roy pista salabnina. Ado suma takta superlink footing offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Wangkai Ningthim Puri Mapada Laiba Career Nurture Center da Lakliba April gi tang tara taruk tagi class 9 amasung 10 CBSE gi Science and Maths amadi class 11 amasung 12 gi CBSE and COSEM gi Physics, Chemistry, Maths and Biology gi Foundation course hausergani. Class ki timing 5 PM to 8 PM. Contact 940-2241-800 or 977-44-25921. Kaidawina kanano kaigino kaidu biyo masipumna Noi lebede gari ahan maga tongmo ngamdrone khura laga tongni khaliba namai doi kaidro senbun puthoga leibedi ngamdra senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance ta chalo ai ju ahan ba lei ngamdra Imphal Finance tagi loan oine lori Imphal Finance na nongmui manung gari loan lobu yabni tong chaba pijeri adom na pam mokal gari kudingma lobu be yabni Hakchangi labor solat padagi puju singattaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidaba amatta naiba upaidi Jolib syrup amasung Jolib capsule bu changina sinabiyo break ki tungja makata ba pau pizari CRPM ne applique tang mapanasi athobo singi nimit haiduna palan tori palanase ga mari lenana lamphel da leba Manipur Taluk Suba Battalion CRPM na RIMS Hospital ki campus luna na thamnana ba lamtu semgi thabak sa thakre RIMS Hospital ki medical superintendent Dr. CS Arun Kumar yauna RIMS ki staff sing saruk yakhi Manipur Taluk Suba Battalion CRPF ke second in command Narayan Bhalaina numit asidi sing masama pon humpuga mangada Gujarat ki Sardar posta Pakistan ki regular brigade amanalu singduna India da sangsilakna bakhona kiba thong adubu thingana bakhona rubada CRPF personnel nipan gi punsi lomki thodok aduda laikhidraba thongna faba CRPF personnel adubu ning singduna numit asi CRPF na India pumada valor day athobo singi nimit hana palan tobugi saruk ama oina ngasigi lamtu semgi thabak asi sathabini haide 9 April 1965, one company of CRPF with the men of around 135 men repulsed attack of a brigade level of a Pakistan army. So in part of Valor Day celebration, we are conducting this cleanliness operation with the RIMS authority, and we are spreading message to the whole people that cleanliness is next to the godliness. So we are conducting cleanliness program today. Sakot Tharangi Matang Yauna Tongan Chongan Behiram Kayagi Matang the Kanane Naba Mifam Ama Ningtokong Public Park to Pangtokre Ningtokong Municipal Council Gi Makada Integrated Forum for Organization Sinna Pangtokiba Taram Aduda Ningtokong Municipal Council Gi Chairperson Su Oediba Forum for Organization Ningtokong Gi Chairman K Mani Singh Council Gi Councillor Singh Amadi Organization Gi Thopuba Yauna Miwekana Saruk Yaki Organization Gi Convener L Krishna Sandrana Haikibada Pangtoliba Mifam Masi Ningtokong Gi Sakot Tharang Lambi Thong Bahiro Singh Singi Matang Dini Mifamasin Warip Kaya Lore Sakot Tharangi Tabakudi Magda Miyam na Kenaba Tidana Puna Saruk Yaminaba Haiba Wafam da Yanare Warip Singasi Malile Nabo Authority da Kangalagani Haiki
तखोंगी सिंग अमसुंग लोकताक पाट की जगह द लैरि अहांग लमांग सिंग इनक्रोचर तौख्रिबसे मैम संगदुन अमसुंग मरी लैनब सरकार की अथॉरिटी के तानरग इविक्शन तौथोकपा अमसुंग लंगी सर्वे तौदुना पाकसना तुरेन मपान सिंग उथाननबगी वारे एनई स्पीसीना अखोगी निंगथखोंगदा मतम सांगना सोगंदुना लाक्लबा लमहांग सिंग अमसुंग लवुक सिंग असे कन्ननबगी तंगाई फदब थबक सिंग लौखटपा खेनब लैतबा अमतोयबगी लिसिंगना साखुत खोंथांग अमद सन्मिनबगी लंबी अदु मियामना अमतोयना यामिनबा हाइबसी ना अखोगी ngasi मिफम असगी अरोइबा अमसुंग पांडम ओय थांग केंद्र की एमएलए तोंगबम रविंद्रना थांग केंद्र की मनुंग सन्म खोडाक अमसुंग नोमाइखोंग द लेबा इमुंग संगा जिंगाभान लिसिंग अमा यंथोक्रे इमुंग अमम द जिंगाभान अनि अनि पीकी पीएमजीएसवाई की मखा द युम सानबगी लोन लाक्ट्रिंगाई द तंगाई फदना महान ममांग द हाइकिबा वाफम सिंह थबक द ओंथोकपा ओइना जिंगा असि यंथोकपनि हाइना रविंद्रना फंगदोखि केंद्र अकोइब खुदमक्ता अकोइब लेबा युमथों खुदमक्ता नुंग युबा लेबा युम खुदमक्ता अकोइ लोइना जिंगसी सिगी काना बेनिफिट योनगनी हाइबसे कना यामना थमजनबरी सी मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंग सरकार असना खुंगंग द सलु हाइबा स्लोगन ग लोइना खुंगंग साखोल हन बाइखलक लेबा थबकी मतंग दा ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरीट लेबा पंचायत रिसोर्स सेंटर दा मिफम पांगथोक्रे मिफम अदुदा बिष्णुपुर की अध्यक्ष डॉक्टर रोमाबाई देवी बिष्णुपुर की डीसी पवन यादव प्रधान वार्ड मेंबर अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर क्या सरुक याखी डीसी पवन यादव ना पाइकेट कदुरी बथबक असिदा सोथन लैदिबा पंचायत की मफम सिंह साखनबा होना होबा तंगाई फते हाइकी अध्यक्ष रोमाबाईना पाइकेट कदुरी थबक असिदा मियाम की मिहुत अमदी मरी लेनबा ऑफिशियल सिंह निंगथिना थबक तौमिनानबा तंगाई फते हाइकी प्रोग्राम असी हजिदी लॉन्च तौबिरले अदुना ऑफिशियल सिंह पाइखलक थबक थौरम सिंह इलेक्टेड होइरिबा अखोइना मतेंग पांगसिले हैरगा मपुंग फाबा माय पाकबा प्रोग्राम लमदम असिगी चीफ सेक्रेटरी अमदे स्कूल कॉलेज सिंगे प्रिंसिपल मिटोप अमतदा ओहनबा यारोय हाइना कांग्रेपाक स्टूडेंट एसोसिएशन के एसएना थादरक पचेरोल अमना खंगलकले हौजी रोशलपदा मरुबा पाव अमकहना थौबाल खुनौद लेबा पावर सब स्टेशन की ममांग लेबा सिनमि सिंगे लेफम द बॉम्ब पोखाइबे की थौदोक्ता नन मणिपुरी अनि सोक्ले अमसुंग एमपीसीसी नसु एआईसीसी के खोंजंग सगुटनो नोमगी ओइबा चरा हेंदुना माफम क्यादा वकम मिफम चथख्रे हजी फाब की आईएसटीवी ने पिचबा पाव मतंग असिदा लोइजरे मयंग ताबिब मयाम पुनमक पुसो अमका नब खुरुमजरी।